Thank you. Thank you. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ya ile sofa man malo Yesu Kristo tato li mar tato faola. O te o atua ile nganga faalo ile meolo e alalai ilo maota ilo lawa ya po fe lava ia no fanga na lo e lala nei taimi ia po tonu fo lo ta vale farfenga wenga ia po fe lava se vaenga ia o te fatalo fatu ia te oe malole so fu manuia malo fo ile le on sa via le tua o ama yo nei aso o nei amato o le ua to e lua se fulu ile iva tai au in nei birth ia e faisina tuai o matau taimi o te loa o nā ua te ale afo le tasi i nai New Zealand ia Samoa ia malito tele fo i o nisi fo i o tatou o tunu o loa lala i so se vaenga nei laulangi ia e se uma tatou taimi ia ai fia fo i to e awai me tatou pokalame ia po le au nanga an le Global Kingdom TV ia o lo mfai ona falawe tele ai le fe au me Talalelei tatou oli i Yesu Kristo ia ile tele o ona le tua o lo launga ina ma o ina le upo le tua amen ia ai famalulu atu au le fese talo e ma te tatou pokalame ia no le to te tatanga me le mate to lua te masia o tali ile ia on o le mo se pepi sita e na te vai se o tali i on finga vengan mato ainga ia le lawa ma mai e fai atu ma proclame atono le ale faina le lau silsila ia ai via le tua festato talo tato tatano ai ia le tua mato te mai o e lava e o le viinga o e lava e o le mana ma le pule ma lava o le tua malosi o le tua sisiri ese le o le liu o le tu mau e tu mau lava lau fio le tua soifua ma o le tua nga lue mai e matou ia a mission matou li o Yesu Kristo o e lava o le matou whaautanga o e lava na e lava e ina i matou ia ua mawhai e una matou o atu i lumo le tama ia ma matou wala au atu ava le tama ia vi ia lava oe mese o le nganga pa ia o le sosani sili ia i matou ia le nei tu lao le au tala noa mau tautala se upu foi e whamau si eiro matou wola whale nganga whetalai mai lau fio whaungaina o le mewhenga ruenga e whapena manino lau tautala e le lei foi le whalongo se tasi o whapena o le whafonga mai e nei vi ia i lava lau fio mea uma vi ia lava oe tamai no sofe Isu amene yeah, praise the Lord. Hallelujah. Ya ole tatono e na te si la fia ia le autu male ya male fapongai o le nei pokalame e se me mafai ai ona o tala noa ma o fasoa ma o tufa tua ia te oe e ala ile upo le tua ia me se foi o se feau pe on si la fia sa au fai lo atu ile ve aso tonai ia o nei pokalame le o se launga e le fai fole le fa pe o te launga atu ia pe fa pe fo i o te o atu ia te o le tuspaia ia a o nei pokalame o ta pena ina masaunia o se mea lo fa pena na o nga lue ai mai o te ta ua te le ia te alu mea alofa le atua le o te ngalue ai whaafai whiau ma o whai ai le lotu
pe on sila fia ese malava ia me alofa ese me alofa ma ese foi ia taleni manga va o me o fa pena ona fa me alofa ni tato le tu wa fe amman nga buenga ma te lo foi la ese la u foi ya anga lue fa fe au ma le tele o isi fe au ese foi le tu langa le o te fa nga yo inai ia le mato I kalesia ia I neighbor ia e fua e lunga le whaalinga le tua o mai tea le whaalinga le drive ai le matou ngaduenga ia si la fia lava te taua o na tofu whaiwhi au ma le whaalinga na ia mawhai o na lima taitai nai ia le kalesia ma o inai tangata ia tau nuu I le whaamoemoenga o lo whapena o na tātou wa ai ia pea mawai atu le nei o langa amen ma o te whaongai na pea le whaitau lea mai le tusi a Roma mtau kumbua ia whai posifun le ono nai wha au tuanga le tātou pokalami a wā o te le mai le Talalelei ia for I am not ashamed of the gospel so pulea la oe pulea lau so enga o lea whaitau ia a mese foi le tala le a Paulo ia po le a foi le tuainga whaliliwina ma le whaawinga ina oe ina ia mawhai ai ona whetau I foi maulangona maumanatu I le meolo whai mai tus pa ia ni meolo whai mai eilia ia Paulo ai taua tele ia lou iloa o lau me alofa taua tele lou malamalama ia te oe it's very important to know of who you are and to understand what sort of gift you got ina ia ngalua oe ia whatatau I lau oe ia me alofa ia whaia lava tusa ma le poto ma le iloa lehe te iai au noa ma le me fole lo tamo fai te kopi lesi tangata pe te whataitai lesi tangata po lo tamo fai fai le mea lai fai lesi fai fi au ma whataitai le whainga o langa lotu pe ia so ia te au ie le fitau le na mea le ei foi se tu langa o le tango kopi mai mea lai fai lesi fai fi au ia mai ia le vision le si fai au fai ai ia lau lotu so o lotu tala no atua ia fale au na o atofia e avea ma fai au avea lo lantanga ta ma fai au o no winga wa ma fai ona ia fai se au nanga mo le tua ia pe ona fai atu le vea so tu nai fai le mau mo ma fau le fia avea o ma fai au ia o te nau ai ai mawhai ona e wawa ai inisi o au nanga e leo mawhai ona au sia e whai au e mawhai ei ona whaonga ina oe ia peana whai atu e whatatau ma e whamoe tele lo lo me alofa so tala noa atu si tūlanga e le tala lea Paulo lo whape mai au wā o tele mai le Talalelei o se mea matua I lu ia ia o le nei whaitau o se whaitau o pei e whoringa mai e le te tau na o ngā lue I le whiaumanga luenga le atua pe a whai e eina ngona ia tia pe a whai o te mā pe a whai o te whiwhi o mana ia foi el tala Paulo ia Timoteo o mantua tala Paulo ia Timoteo le lua Timoteo ta mo bua ne tala Paulo ia Timoteo to fa mo bu ia le malofa ia mana tua le fatu tua o onga le fatu tua le na o ina e ona tina o loima unique ia me se ai la le fae e o lima le apostolo lunga ia te ia ma fai ai la Paulo ia Timoteo awa lava nei e mai te muri mau awa lava nei e mata muri awa nei e ma awa nei e fefe te muri mau
I mea wa e loa mai a Yesu Keriso, e mesia wa o onga ia na o whai atu ia te oe. Whaatasi ai la male mea le whatpuipui ei pau. Whamai pau, o fwoi te mai le mea le o te whatpuipui ei. Awa nei tu ue lo manatu o se mea leanga, po se mea vai, po se mea to i lalo le whale puipui ina o a. Ai e loa. O mea umanei e tutupu pe a whai e te le fefe, pe a whai e te le ma. So pena o ta o le vasolen te nei o le mai e le o se mea fuilea whapea o e ai o le tangata e le mawhai ona e tu lumo tangata pe le mawhai ona e tautala pe o aso o tato la iti. E le whengatai an whai tau roto nisha tamaiti pe tu lumo tangata. So it's not about that ma. It's not about that shy feelings or pole amiu. It can be called a spirit of shy. Ele ona tulanga na ai tasi le vaenga pitu sili ona nga ya oi pe a fai te matua mau tulo manatu ole fe au le tala le lei ole fe au le tala le lei ole power ole meta ole mana ole tuo le to tonu le fe au le the grace of God through Jesus Christ is about the power of God to change people, to change lives, and to melt every sort of hardened heart. Ole tangata. Ole manala le ole tala le peo te tala noa tuai. E mawhai e le tala le leilea ona whaatoi laloina mea o lo whapena ona leanga ai le tangata, pe mawhatia ai le tangata. So, o tasina langona ale apostolo Paulo. So according to other scholars and people, they try to bring the context and the biblical interpretations o le Talalelei a Paulo. O le tasina mea nei loe tangata, le mawhauwhau o le toina leo Paulo. O makua I mautu, mausali, mauwaa, malosi lona manatu. I le mana lea, le mana o le tua. Le mana o le tua I le sātauo. O le mana o le tua I le maliu o Yesu Keriso. Mai langa e le aia se sina na mawhai o na toi whatuina se tangata ua oti I sona poto ma sona iloa ma sona tomai. Na o le atua lava. Mana tua teimi na maliu waila salo. Watu Yesu o toi whatu. Ele even Jesus in that time ele ia te ia se atua po se malosi e mawhai ei ona ia toi whatuina maila salo. But he prayed. Na ia ta talo mawhai le tua. O le vava ai maitangata. O le e pei e ta mawhai tangata se whai se mea to I lalo ai li e Yesu malana mission. Le talalana le te tawhai atu. Na wala au Yesu le tua, e au mele mana, e au mele pule, e au mele malosi, e te whatu mai ia la salo. So e le aia la se si mea, e o lawan maliu Yesu, na toe whatu wina mai e le mana o le tua. Le mana o le tua. So, peila ona o tala noa atu, o pokalame le nei, o te mana o whai loa atu ia te oi, le mea lea o te whaia, le mea lea o te ngalue ai. A wae e le aia se mea ma whai ona o so o ngā la unga ai, ma so ona o tautala ai, ma wha malosi se si e au noa ma le mana, e au noa ma le mana o le tua. O le mana o le tua e au mai e le anganga pa ia.
the Holy Spirit manifesting us, and the Holy Spirit moved because orangal wenga lea la nga pa ia leo fight wa sa fa ngai Yesu ia le nga pa ia le temina ina ia mafai ai ona nga lue fatas al temila na to fo Yesu le langi family Yesu o le a lo ia le a wina mai o le nga pa ia tote nga lue. So o le la mkua ai official le leile le a wina mai o le tua o le nganga pa ia pei foi ona fio mai Yesu le lalolangi na matua is na sawa Yesu le a wala e loa e tangata o ia o le tangata ola. He is a human being. He is a person like you and me. O le tangata e whanau mai i le whawhine, pe whanau mai i le tina. Amen. So ole mela na le fai atu ai e le ngaluenga le nganga pa ia lea ia i tātou e awa e te whatamalai awa foi e te manatu mai ia ma awa foi e te taalo ai awa te taalo le nganga pa ia ai awa langa ole matua i manino mai loa le leinga luenga le nganga pa ia a fai e te le tonu ai ia alo e sa ele malo su ia matua e pe no fai atu i le verso len tieni ele aise lotu o le fa pena on fa pe mai ia ma ko lotu faulaina o lotu la ele faulaina so no leo o malamalama o leo o loa ia usu enga ma ne o mau te faitau ma o te talo le nganga o le tua fa mamlama mai me ta o leo te loe, vanga nale lotu, vanga nale kalesia. They speak nothing about Jesus. And they believe nothing about Jesus. O le lotu lana, e te tau lau na tau, o le lotu le whaau laina. Amen. Pe a whai ele eise lotu lanto te lau ngaina Yesu. Pe a whai ele eise whai au e le tali tonu ia Yesu. Amen. A whai o le tali tonu uma lotu ia Yesu. Ea, faitalia o e poleal le lo lau ngaino Yesu, polea fo i lo famtalaino Yesu. Ea e ilunga lavo lo ue ia ulule, le toa sao le atua, langa peona fai atu. E leo se mea fuele le faali aiso tātou poto, e leo se mea faali eo tātou langona, ma ia tamu fai e toso malitus pa ia whetaui mo tātou manatu mo tātou tala. Ona fele lola ia leo ke visu. Ona sorry kepa o ia ona oina loa ua pe ua ma vai e Yesu a fa peole kalesia e matua i loa le Yesu lea ma malama i ngaluenga Yesu na fio mai fai ia fatasi ai male sawaina o le maliu o Yesu fatasi ai male tanumia o Yesu le tunga mau malona toe so e fua manu malo mai. Yeah, the mission complete. It was fully complete in what toe so e fua mai Yesu. A faila Yesu le na le la ngaina i te tono e kalesia. Ia le ana mea le a le tau faola ina ile e tau lotu po na e kalesia. Amen. So mena fai atuai. To be honest, leva tu saolo manatu o le upu lea lotu faolaina po le upu lea wa e faolaina po nai tele faolaina ia tatou poto e faile upu le tangata e tai fōlinga mai e pe whailonga tangata i a tau le upulea. Ba e leo se mele leilo tātou whapea atu i tangata ia mokua le whaulainga. It can be applied when you see their works and the way they talk. E pena whai atu, whaitaria tangata nāma whaasala le tua. Pea whai e mai a te ia Yesu lea na te iloa.
what comes into a terms to accept Jesus in your life. Olona winga, ele ise me te toi alo mai ei le whasalanga le tua. Pe a whai o lewa umana e confess. You already confess your sins and everything about your past. So o lea la wa e talia Yesu from knowing, mai lo loa. Wa so se mea te tawana e loa mo mua, ia ona e talia lo lea. E peia foi le o le tamaititi e pelo wa kali ilea. Mai la la wipuki ko fe o le vela I lunga le. Ia no fai son, this is my cup of tea. It's hot. Yeah, don't touch it. Yeah, kam faila yelo le ile kang o mai fo le ma mu lo malelima, and then he know, yes, it's a papa. E vela le pima. But he still not know what is in the cup. Le for your coffee, ele ngakele lo le polale le liquid le tono le tea. Se ilonga lava nate tangwa in nate tangwa tofu. Se ilonga tangwa mela watali ingu lo le. And then you know, wow, this is sweet and this is a coffee or a tea. Langa lo watali lo wa ia ina. E taifa pe nale ata e se tangata nate iloa matalia Yesu. Peno fai atu. O loa lai to tono lo loto ia Yesu lea wa etalia. Na e loa la ia lea. Wow. This is absolutely different. O makwa esea. O ie ke lo ele ese senga. O lo ola fo lele e au noa lava masetulanga you taste it, you touch it, you see it, and you feel it. Amen. You heard about it. You receive informations about Jesus. Aele aise me fulele wa e mafai ona e loa. E mafai ona ta ua me lea o loa whaaleanganga. Wa pupulai o mata whaaleanganga pe a whai wa e loa wa e talia Yesu ma activate le power. Pe ona whai atu. Or Jesus Christ, the story and the history and the gospel of Jesus Christ is about power. You right? It's about power. Ele se me ele manaya le tanto fa pe atu. O le talalelei ya Yesu Keriso. And then that's it. And then some people might ask, what's about it? But it's really nice and it's so amazing of how we can say it, because this gospel and this good news about Jesus Christ is the power of God. Amen. Ole atoanga le na langa lefa mai I tala Paulo. Awa ole mana le tua e faolaina fesosoani laveai masuia ai loto oe faatotua oe taliton mae walato talia. So I'm just paraphrase. Ya upu ya Paulo ina ia mawhai o na whawhai ngofie. Okay. So le mela lea leo te whai atu e. O leo te whai. Because when I understood and well know about this gospel and the power of God, and then I look at myself, mantua le na whai atu le ile veiaso le na te anei. Na mafuona ona kiliki pena mawala ulinka ngai upuya Paulo ona ole tala Yesu le na faila uso o e fai nu umalava maso. Amen. Yeah, ole Great Commission. Let me give you just a little testimony about
myself. E fesili mai a tia au pasta. Em whaiona o maua lau email. Can I have your email address, please? Au batua ia oela email. E whapelo na tusinga. nat2819gc@gmail.com. E koe wa. O lau email. My email address is kusi whapea. O le NAT mo a t. Ea lua balu kasiiva gc@gmail.com. Ole MAT. Ole kusia amatayo Matthew. Ole lua balu mata upu lua balu se furu iva. Ole fai upu se furu iva. GC ole Christ Commission. Have you got it? Wai maua mai ola emailinga. Pea fasili mai te avatu pea vek ola Talalelei fai atu just to prove what I'm saying and mele te fai atu ai. O te vatua whapela email. Ole MAT Matthew 2819 mta upurua balu fai upus fruiva. Ole GC and the Christ Commission @gmail.com. Ole ala taimina o fai aila o email address lea. Na umalola wa o ngatu spaye ni sila. Ua faile tala malo tolua. Ua o failo tolua o te fialu wa fa uma wa o nga po feane ngata mai ila wa o nga po a failonga fa mai fa ngata pe a wo roto o ke alu sue. Wo makua i o failo kolua ia. Mela le ngo fa ya kuai wa lo to luang kam fa ya li liu lo ola makua i po ame o makakalo po ame o malo ko luang kam fa langa ele fa ngo fien me sa i lo ola i temina ka o ma fa poi poi ele tam fa ngala lo to lu le liu lo ola ina ia suia lo ola ia le langa pe sai lo Talalelei lo to lu a fa lava na na o te saue faila vai te mana o te saue faia au na le tua ia ele faianga o faise meta fe o que le mamla ma kuspaia ia le ala o umal vai mo bua ma dia la lo ma ko ai fenga wenga kongi ka pili me vai ka fano ale la wa do walu ma ko isu apo fe me o yei ia le loloko le laukele le mawalunga le o te spaia ia wo ne le po ia o se to lua ia pe wo lo to tele mai alanga o lai loe se to lua o ia mafuanga wa na mafuena mata wo ia kinan pe fa to mata wo mai kalastiti ia no fe lo to lua ia o fa tani mai o plangi se I kauseto le mafue ia ona o watula mai o to but she changed the plan. Nalwa ko lo lua su elang ngalwenga mawanga lwenga su ele anga kameki mawala anga kameki su ele le fale mawale fale. Fako Vili mai lo ye kia au kalaske ke ia saulo le wo mawala anga kameki mawaka ko fale mawala anga lwenga ia mis e kasilanga me anga u felo tolu. Ia faia wa suia ni plan o tato ai na lewa tato mai kana ia alula fenga lwenga le ra mo ko ia wa onga nenga kaila. Ole mena na o ye ai te wo le po e te wo le po o ngona ina le leo le tua le falinga pe folinga mai famele tua bolavanga a saulo e alue fai ia la fe au mlo ngadwen o inala le mea na mafuelona to sui ia la pokalame na o famo lalo lo fa tu lo le tua okay ala wo malie la bolava le a onga la van vai fa singo mena se meu que alwai fele meu que alwai ai o lo mafofo ko foi kaleskeke
o kalaskeke ngā o mga o makoe foi mau ke ngā lulue ai ma toe whaonga ai. O tango lola ia lea whai loa le meo te manao ai. Ona peona whai atu. Na o loa le mea lofa le sa ia te au le taimi na whai le angotu spaia mai na wa umma le angotu spaia na o loa le mea lofa o mai le tu e te o whai loa le atua. O te fia halu e tā lai ia lofin ngalo ile fe au le Talalelei o ke le fia fai fe au ai o ke manga o ke alu e fai evangelia to be an evangelist o menga o kango filifili o nga leo ke kausa kwa wa makua i fulu se a ele fe au le Talalelei lo ma fau ma le mele o le fefi ma le mele o le ma ia tala fango fie mele palai e te au ia lo wita ia e fai mese si te au makua e palai ia na makua e makafefe i lo o langa mai lo lai titi o te leta te ia o fefe mene o leiti o nga kausi our great grandparents, and my great grandparents took me everywhere they could. I tono le matou nuu, no nofo le sami, il fanua le sami, no nofo fanua le vau, no nofo solo tele matou fanua. When I was a little boy, they took me wherever they go and settle, and matou tele matou fanua. Aso lai le se power, aso lai pongisa nuu, I temi o lai titi. I still remember. O la taimi wa umainga o ka a folele o ke alu e falusia inga ma o la kapi o lo fanga mapu pe aku wale aunga o walu lo le fale folele pe ata la tenga tale sal matonu o walu lo la ile le fale o tel watu o te lo le ya me fai e te tawona ono walu e utu mai le fang pau e uku mai le vai o le fang pau le e furu ai ia la ko inga pe ala mai le tai au e faina la na lotu o le mea lai masanina wale utu mai fang pa o le vai e I mato vai fle pune tele yo vai walu lai utu mai wa matana pongsa matana pongsa pe walu peno fe atu ele ise pawa taimina ele yo atu le pawa ia mato masala o atu le pawa o matua I fofole le pe wa lata se fulu tau sanga ai ele pongsa ma le tele me o te felo lua ia I le tonga vau po fe la ve le ni fale lainga ele ita ia lo tamapa o fai atu o pongsa o ke fefe mamau le mele vai o nana o ina meia o le mele o le fefe wala va o le tala lo tamai le ni itu ele famele tamai le ia se itu fi ai alue po le ala al pongsa fe po le ala pongsa fe o ke alu ai ki mai fang pa o le vai mai fulu ai lo tamai I le tai au pe ala fe no lotu o nana toto ai la le mele ia te au le live without fear, not because fear to folele wa fear kama mamafa pe fear ula vale pe fear malo vale tulo but wa neto ya una mena so tupu mai ala ele o matua e mai le foi si volele fa pe ta mai o tangata e sa wape ya ele fa pe volele o te muso te pi so la le winga lo tala le fa matala atu e pei o isa o loai ina ua o mawal fautanga na o loai lo le mea lofa le tau ona o le mea lea o te tono lo loto o le ale mea o le fefe ai temina o le tali ai nei fautanga le o sau te tono le fautanga ma vea o le tangata ua yaile le mana le tua ona o fefe le manto faltala Paulo nei ia tu se Paulo ia Timoteo manto faltala na Paulo fa ia Timoteo solo awai ke fefe le vatua le tua se nganga e te fefe ai amen ele vatua ele amai le tua se nganga tato te fefe ai le nganga ia ena ia mautonu ai o tātou langona mo tātou manatu mo tātou loa ai le alofa
ina ia mawhai ai o na tātou walolofa, ia ma fau tonu wai. Amen. Hallelujah. E pela la tūlanga na pe no whai atu, na sui lola o plan wo ulere whamele tu o lava na onga. O kango lo create lau email lea, na email address lea o whetu le tua. Lau kango e whai lau email lea, MAT 2819 GC. Inga ia I loa ai, this is what I want to do for you, is for me to go and make disciples of all nations. O lena o whailo le tua. Sui lo man mātonu malo tōrua, o whetu lo tōrua, ia, ok. Ok, loa le alu ke aunga, ia la ka ngā due pea. O le mea na mo o whaia, na whai lola o ngā luenga tālai, ma olo ma se o whawhine matua. Le taimi nā masalo whato a fitu, valu pe, ia staimi le matua na o lo whawhine lea matua, lea wa se fulu, leo se fulu fitu nei ia il matua. Ma olo matala, o le streets lenga matolo no whai au ki lani ngai mangele, East Mancri. E tau Henwood Road, e off mai Messi, street or something molinga nga le molinga nga la kualu lo ilalo le motorway ole street nga male area ko anga makwa umma falenga maku ku ye malo wa finge ma o ta la ai le fe au ole fautanga il termina na umalola wa o tu spaia wa mautulo manatu fa pea okay ole fa ngalo au ia fai mau ona le tua ile ngalwenga le tala ia maolo malo wa fini mao ai sia wo ia sia wo ina sa ma fa fu ngalwenga le sia wo ya nu ya matanga ia mao mako wo ka ko fe ala le street ka ko ke o ka ko kala a faila o ai nga sa mo sa mato sa o tala nga ya a faila o manatua sa inga il tangata sa tutu el vai temi pole la temi no malang tu speia lua fe se fulu fa na temi manatua sa matonga lui I ke boy ni le sunga ya pasta Vili Morisa o le sunga ya ngalmel mana Vili Morisa I mafetua ya eni ingai I le ke boy I mangele nasa sa mato lotu ai tono fo la fo si la fie la lotu ato ai ke boy o la to sa mato lotu temina e tele na o watu ma watu wo ile lotu tele a mea o te fieta watu ya oe na tutupu ya tia ile taimi na o matua I mautula o lotu maua ya tia o le mea ta o le bold heart or boldness I fear no one o loa tangata fulele la ola lang salapea o ke faisa o ya o ke faisa o ya ma o ke le ma o ke kala ngo si kanga ka fulele ile termina e o mal termina sele la kambale sele sho watali le le Sudan Afrika ya eto lua o sho watali le wa ta usanga ya ma le siona to fine la wa la ya elima ta usanga ya lima ta usia ona la lo fenga venga lo to lu ya le ala wala sisiku ya baso le ya o mawat pe bisida la kamale ya ai fa tu lo ta te pokalan amen hallelujah ya sole okay pisa e pela la winga na lo tala lo winga na lo tala o te fa malosi ate oe o te fautuaina oe ia ave ese lo manatu mama ave ese lo manatu foi lea Talalelei ile fe au le Talalelei the gospel of Jesus
Some people, ia peona lai ai ia isi kalesia ka o le full gospel. E te malamalama lo le whea le talalelei. Na e loa la ia lea le mea tau o le talanoa, le mea tau o le ngalue, le mea tau o le fuai, le mea tau o le lofa, le mea tau o le loto fesosoani. E ia te oe lo le mana lea o le whea o le talalelei. E le toe whailonga tangata loa, e te le vai maua lalo e lesi tangata, e te le whailonga lanu, e te le oe va ai o tangata lava e te alofa iai. Pe te le iloa lava pe o ai pe te alwatu o le homeless or a pecker or whoever may stand on the street and you walk past, you can feel the love to that person. Why? Because you got the power of God. Ole mana le atua, ole mana le atua e te alofa ai. Everyone can love people. But there's a different way of how you love someone when you got this power from God. And that's what's it called, the love of God. Because God is love. So you got everything from God. And plus, wala ise fefe, wala ise mai atoi. Ola u ngalwenga na le fai neighbor. I talk to anyone about Jesus. I pray to anyone. If there is a chance for me to lay my hand and pray on someone, I lay my hand and I pray straight away. If I got a chance to give something for someone, I just put my money in my pocket and I keep, or I can take him, cash, I can take him with me to buy something. It's not because or whatever sort of things, but because I have that love to love. Eleise mea te toi whaatali ai a mea la se iei se taimi. Eleise mea te toi whaatali ai a mea la se iei se tupe. And there are so many ways we can love people. I want to manatu whapese I longa I mosa o tupe ona e tūle I lunga ma e alu e te alofa Jesisi. Amen. O le alofa le tua, e malamalama le leile tua I mea tātou te maua. E sila fia le tua ia tātou. E mana tua tala Yesu. Awane I aveani mea tātou o. Don't take anything with you. Ponto ofu ni ako pea. Just go. E mai tala Yesu. O te iate o tau. Lala winga le tala na Yesu. O te iate o tau. I will be with you to comfort you, to provide for you, to give you, to cater for you. And whatever sort of things. Po auma me te manami, pe te maa lili, whana Yesu ia te oe. Pe te whalonga kua ki ngā wale lava, Jesus will give you the strength. And Jesus will always come into your mind, your heart, and your ears, your eyes. You know, he can reveal to you. Awa ke popole I se mea se tasi pe a whaiwa e loa. O oe o le tangata walawina, o oe o le tangata ua avea auna le tua, o oe o le tangata ua whaima whaife au, o oe o le tangata ua whaima apostolo, or whatever you may call. Just think about this power of God. Ele ai se mea alofa e sili atu nei lo lesi mea alofa. Ele ai se whaife au e sili atu nei lo lesi whaife au. Ele ai ma se mea whapena. Please, avoid yourself from that stage where you want to put yourself. O oe o le tangata moalunga, o oe o le tangata poto, o oe o le tangata tele au tupe, o oe o le tangata le leila unanu, o oe o le tangata fomai, o oe o le loia, o oe whatever you may, o oe o le matai, o oe o le
o le sa o le ainga, o le minista, o ke leo ia mau title sa. Awa ke mangaku o mea ngai ke siri e le stangata. A whai wa manatu e fia vea o mau auna le atala Yesu. Sawe au auna sawe whai o ma. Matau tua. Amen. Hallelujah. So o le winga na o lau tala noa atu ma le winga fo na o lau pokalami. E tele i o au tau tinonga le e whai atu o mea na whaamaoni ai matua i tuua awele atua i ona aao, i ona limba. Because I saw the vision e ile whaalinga na o loa i Brisbane i lunga o le motu. E le motu na ta o Prairie Island. O i nasa o whainga ruenga ai. O taimi foi ua mo matua I so foi ale na vai taimi I maua inga e mese o makua I sauar ki a polo fule le kam fai e faleanga au mafao and then get rid of me. Ai manatua. Ele fatanga ele tua tātou ele tua se mea tātou te le mawhai on whai. Ele mawhai on te tali, ele mawhai on te lia. E tua tātou ele tua I mea mawhai on na tātou mawhai on whai. Whaatasi la malona mana. Ea wa kili ei langa makua I power ma solid le mea le defense ai oe mai le filita. E iei fo le mea te tau nei loa. God will put you into a test. E toe tofta foi nai, oe, ma e toe manatua le lei ai le tua, ma e toe I loa le lei ai le wheaua le whaotanga. Ea, o I lunga lao o le motu lea, beautiful island, excuse me, o tangata no nofo I meta o Sunshine Coast I Brisbane. La tauna la tau loa I le motu lea o Prairie Island. O taimi umma o te alo te whinga luenga, e spot, there is a spot there on the beach. So you can see from the beach into the main island. Ma ngai viunga o le spot langa. Ia e le mamau me paka e to te lea tangata ta whawhau atu sawa vali eima. O lunga la o le motu le na in that space or in that place on the beach. O ke alwakua o tala noe le tua. Taia umma a te lela taimi fuelele lei e te toe before I start. O la tulo wafe I masa coffee. I always buy a coffee and then I went to the beach at this spot and then I start talking. This is how I talk to God. I just go there and say, good morning, Papa. Good morning, Father. Good morning, my beloved God. Ma whawhetai le neiola, vi ia oi. You beautiful creation. Look at that mountain. I love that mountain. No one can create that mountain. No one. It's you created it. And of course the sky, the birds, the trees, the land, the sea and everything. That's how I talk. If I pay nalan la tala noa, pe o te tala no pe lo tala no so ta ma o le ola o le yo o tafa. Da ma ngai yo me ke faya. E se le makango fio me ke faya. If su ya tau o foi te faya le tau, te faya le timu, te faya le matangi, te faya le malama o le la. O ala bala si ya inga tau. O mea umana e whaia. O te tala noa la whapena I le tua. El makua I mausali alma mafukanga mle tua. Sometimes pe au kakalo o ke kalangoa. O ke kalangoa pero kalangoa tangata. O inala mea se sa ai lo loto fia ma lo loto vivi I le tua. Pe au ba ai mea na whaia le tua. Ai wo le time before le wa ke ia o kupu fa se ile mea ile kale sia mato na malu lotu ai ia ai palo mo kumu kwa ki nga ia
ele mea na tupu o whalonga kua mo whai kai mekanga kai e kia au mo o ilo tōlua o lofa si o tōlua. And I cry, and about 2 days lua le kolu asa o kele yalu i le nufuanga na wo iau ki ngā wo wika wo le toi fia tanoi le tua wo le toi fia talo wo ngofu whapea. Why is this happen? So la me o tupu le me ia umaro ainga. La me o te ia wale fia mai ka ngaka ke ia whapea. Why? La la me o whai. E isi me si. O ngofu mo mawhawhau. Ai ke wa wo o ar kaima waro ki whenga wenga. O kangi mai ai mako whale i lunga le awala o walu fole le i o mangaku o whapea o wale alofa mai le tua i te au. Wa tu la foia o le tua wa tonu o fasala o le tua no se o wala o kangi ma walu ile. It takes about half an hour. I can drive from my place to the island. O baku lola ele. O kula fa kaula o kofi. Ele me masangi fa kaula o kofi la kofi o walu lo ile mo fanga le. Le masangi ngau tano ile tua. O walu lo I o fa pe okay now what? I am going to pour out my heart. Mla mbwala sa ala uloko ile tua le mele ke le fifia ima mele wo mafia. O la tula lunga le ia le wo fam tala tula la tala le but it's good o la ngola tala le la testimony le anti fam tala tu system o wala kulola ia le ala e malingi ya lo mata la su o folinga la ke kangi lo le fia o la kulola ia le I start my complaint o la kulo complain le tu fai le tu ma ko ki ngalo wa ho ia ke a ule le fia wa le fia mai ka ngaka wa fai e tangata tala se winga I lo to lua ma wa le mautonu ai lo mafofa e pe folinga mai wa ele alofa ia te ai wa umana ta wat manatua e ele mafenga na e la fenga na fai me tua e la ta le ni o tiu o me u manga o fele tua o la u le ko e fai sa pisingisi I pe o pisingisi na fai kaleskeke o la u le ko o kiangi ulun kanga kanga sa en me sa masangi o fai a pe o sa o ke o ki ulo kanga o la u le ko e nau le tupe ile me sa yelo ma fa I te mio o tele I sau tono le lotu e tele la mena o faile tu o tele to e fai o la le to e fai e o fo mena o le pia me umma la mo fifianga sa I tau na o faile tu o le atu umma me ia o le ama kwa kia ia pa wale me o lo ma fa o faile tu al te mira o fa ko umma na o tawa ti ia te o me umma ia I already told you everything, and I still keep my words. Zaku, Papa, o makwaki nga, if pay falling a mai, e maula kaimi le fai, e sili ai, lo koe alo e fai au pisimisi. O lau talana fai le tua I lo tangi. O tangi mau fai le tua. Wo o kinga, wo o le fia, wo o le mautonu. Ma o pe falling mai ua mai maula tan si e a o ke minga e sa ai lo loto le tua e a o ke nga inga se mea wa e si la fia o mai le tua lo loto si la fia o mai le tua wa fai ala upu ma o kangi le I lunga kan lo ke fa sanga le sam man tu lunga le pitch wa sa uma lo le fia le tua ma mea le wakupu e o se to lua lo fa ngau fa ko kene manga o ke vai lo to lua e se fa no anga fa pea ma o tele mana o lo fa na se situla o mano fa atu o malo ainga ma te te o na ia te oi ya sorry na yo ku to so mai wa complain ma ula pu ko fe ma fa sanga I lunga le lang o le la vala o ngo folo ila o ngo folo lunga kanga o ngo fala ma va ai lunga
mo mafafa wo fi lo akwa le tu pe o ke wo fi va ai ai Yesu la ke si yo e lunga la ai ke ia wo lo aku skama I mangua a little it's very tiny bird la ngo va yaku but it's pe ululi le langa le la titia I lunga le lang o si o ala ele logo loa o le mangu le mai lunga langi e la kiki ele umbia vai akunga wa makanga ke le manu le mai le mai lunga langi ele I didn't react into any polele se mea fa pea wo lo se mea la tup it was just normal o veatu yes o le manu lo le mai ma vai wa makanga pa ele mangu wala laka mai lo wo lo ele uli le mangu pa la ke ngo fola ma ulo kofi la upu kofi ma o va ai ala le mangu lo a few seconds and I saw this bird became pika wa makanga la po o ngala me fo ko react ai lo boy ngai mangule nga le me ola kiki ale ko kele mai ma le wa makanga la kala mai do wa makanga wala kala mai la a makalola ngo fo sa lo lunga o a makalonga ka wa makalonga react o nga le wa ese melo vai mangula o sa wala le mango kele o wa kilo lo I isi piku se yo va ai pe ngi mango fele nei se ka fa kuskusa ne mango le wa va ai ya o va ku solo wala po ale mang sa wala mang le mele mango le yo lumba li fo le mango pikile ai yo ngadimba inumar sami lo ke ngo fo ku lunga kan ngalu ma fa sanga ni sami sa wala mango nga pikile ai yo ngadimba halu le lo mai fa pe wo ko va ai ala le se mang yo maka do wo viking se mang sa wa pikile halu manga ya ale fango fie piking on mangu le sa wala mangu pikile le mo ya fa o aula o fa pe se o va ai la pe fa se on ai le mangu le lo mangu ile mangu ma vele ya li fo le si piko lungo la o va ko le ko ku le mangu lungo se la pe fa fenga pe halu le mangu lungo le funga le se ai la ngai ana le mangu ka milo lungo la au ko sa ko alu le si o piko alu mangu ka milo le si piko ko sa le mangu maleia ko ka milo yo lunga o aula o ka le fi sa o ma va pe se ale mangu ele pe fa vale ya wole alu le avela ngai ai tongal melo fa ka le mangu se ka ngai ai le ave kula ya ele fikira ya la ma kuwa ele o fiki fo le ya mela pe no le al esema malimo le ma to va ma ra wala le ala mangu mo rumo me wala le ma wala ma ko saula lo mala ya ko yan fo le mangu le sipiko o fa pe wo le fi sa wal mangu e lo o kuwa lunga walo finga benga le ai wo le ko fia maka le mangu le wo le ko fia vai fu pe ale ai langa wo fa ri ia ku lunga walo finga benga it was nothing happened le ai ma se menga o lo le fo se menga o fa pe o le fa ringa mele wo va ye it was absolutely nothing le ai ma se menga o lango nei o finga benga le aso atua o lo le taimi la mana vai o Vili loai so sister in law winga la fana le la lo ke piki la ngai alu lo sister in law piki la fana la onga e ana li folo la ia mato miti ile fale la ngai fenga venga lo to lu la uli e alu la lo to lu ile ngadwenga e a o le tu uaia e mafana o sometimes e alu le fia ya o walo piki ia la fana mai e lo sister in law mato lo fale o fatu lo fana ya fataun le McDonald ya fail to early dinner ya I say waru ti sa uni sa ro kukas ka ko me ai
o walu lola ia leo vatu o lo taele pero fe atu ele ia se me o to man tu ele manula e matu ai bo ngalo ia ta o le to fia mafafo fo o lo taele o lo no taele o sau lola sau e kuka se me ai mo la fa na ma fa se me ai e manava me so to lua o te sau lo fa fo la sau e fa ile me ai a te ia fa no pe se tangata le ta le vala au me te pe se leo le vala au me and then I was just pause and stay right beside the door ele fe ko ole matu o lo potu ma ile le sitting room o fa no per kala mo mai o whanau hu whamai ia o pu ia le lau tautala. Whether you believe it or not, it's up to you. O lau testimony le lunga le YouTube ma telefo tangata u whamtala ai. And plus, the Holy Spirit is my witness. So I'm telling you the truth. A whai ele whaali le tua, a whai tele i langona le leo le tua, ia va ai lau maftanga. Va ai lau maftanga me le tua. So upula ia na ulangona, whamai le leo na ufalunga ina. Faamoana o au o le tua, na ufalongo i lo leo, na ulangona lo tangi, na ova aia o lo imata, ma o loa lo loto, na o walwatu i lalo ia te oe, na o walwatu piki oe yo limba, na o watu piki oi o limba. Na o lele lunga ma ave oi. Na o sapaya oi. Na o walu matu, na o walu sasae. I still carry you in my hands. Na o walu mawalunga, na o lele mawalunga, I still carry you. I did not drop you. O te lei whaamamulua oi. Te lei whaamamulua oi. Na o whea i oi o lima. Ma o te tāwatu ia te oi. Po o whele mea o te avea i oi. O te tāwhia oi, ma o te tuina oi o lima. O te le whaamamuluina oi. And God says, I love you, son. Yeah, viele tua. So, o le whaalinga na, o le whaalinga na uloa. O taimina, wa matua i o tangia, ia watu foi siau whanau, wale ilo siau whanau, pole ame o tangia, lo te tu, o lifo koe ngofo la lungfua, wale whaia se mea ai ala whanau. Wa ese la ngona ia te alu taimina tono le matau whale. Wa makua i o kangia, makua malingi alo i maka. Aisea, wa osala mo. Wa ula ngona, o whapea, God, I'm sorry. Ia upu ia nga whai lunga ole. Lunga talingalu, ia upu ia nga whai lunga mtawhanga, wa whai leto, wa wita. Wa koe ma whau ia upu nga whai i letua. And I say, kalo whai si o tama. Ia, a o na e le fia. A o na e ita. Ia, e mwhai ona e whaali. A whai o se tangata a mia polo to lua. A istemi a whai e te loto tele tau loto lua me e tele fia me ita ai e sistemi te lang o le sistemi wa uma e te langona lo fai loto lua ia upu ia na whai. E temi e watu ai o upu wa pe wa mamafa tele. Pe wa le fitau. O la ngona na o le temi na whailoa mele atua ia te auma. O toi ma fau i temi na o whai le atua o wita o ki ngā o le toi whianga lue mo ia la walo koe whaila pisinisi ma walo koe lau koe fo i kua lau langi. Pese me whape na o ke roi ngā o upunga whai le atua ia.
Langa wenganga bo uma lo ko fo ke longa mo ko sila fiele tua lo ki ngasa ia lo I lo funa sila le fa mauni le tua ia tele ole taimila na o failo le tua e ma fai ona e avea u se no fuanga te mana o te anu can you put me in whatever country, city or place ina ia o ngalue ia ma vai le mari ma fai lo ma le tua o Perth ma ke le fia o mai sorry Perth wow fai lo ma le tua ma ke mai Perth go fa pe asol Cecilia o fai le tua ku o se me ma ke ngalu ia pe o ko ke fai lo me le tua perfect okay fai aku foi lo ko ro me lo ko ro no way you go we're not coming we're not going to Perth mo ko ale fia sa wa lo ko ro ngi Perth vai la le way mo fia lo ko ro ngi Perth and we love it here we love Perth le la umari li uso ele e peo tasina vaenga o mafuena o le fefe mafuena o le toe solomuli. I am nothing to turn back, and I am nothing to stop me from proclaiming the gospel of Jesus Christ. I love this gospel. I'm telling you the truth. You want to know myself? It's all about Jesus. It's not about my brother. It's not about my wife. It's not about my kids. It's not about whoever. Ele emombua Yesu lo mafafa. Yeah, and that's what I'm saying. Nge fa pea o te ita ia te oe pea o tau no sa o te ia te oe. Pea e fa long me fo iwa. We se talo te fa tua fulele. So I'm talking the way I talk to people here in Perth, and the way I approach people, and the way I face people with their problems. Okay, fa sa o ia ale suia oi melemele ale sauya Yesu ale talia Yesu ale tatonu Yesu. You're gonna waste of time, and you waste your time, you waste my time, and you're gonna waste the time of God, you know. Ale kalia Yesu ya hikele kai seto se meanga ke mga oi ele mafai foi onga loa moni oi, because most of time you pretend to be someone. Most of time you make excuses, you lie, and you try to run away. You always create something for you to hide. Nangere suya oi, nangere o moni suya toi. Wakangi la ka. Ya. Pero wala va foi leta no. No ko akele o mau ma tautinonga e te mna e tawat. Ele mama ftanga meletua, mele mama ftanga me Yesu. And the way I love him because of his love. Yeah, e mafua. On le loto na ya toi. Awete ma ya Yesu. Ia e lole mana o le tua. Ia nai le talalelei, nai I le whaotanga. Ni leo se whaotanga e te sau e lafi e ma e ta alo e ma e. Ver whaotanga e te to reveal the power of God. O te mai te talo tangata, o te mai te whamalolo ina tangata. O te fefe tuli te moni pea e loa nei poses tangata e ngangaleanga. Ta tonu ai e ngangaleanga i e. Tang whai e whaleanga tangata. E ai whamanuia tua i atoi. Via le tua. O le verso fogo, o mana utau sanga le sunga le whatonu le pokalame. O le verso fogo le asui le taime pokalame ia ono se watali. O te le mana foi lele e sama mai se watali ia e whaavlawe la pokalame. Ono wole ia se tu se watali ia le o sama mai. So le verso fogo le songa fua le ila lo fo le tua ia o le matala pokalame le. Ele se fulu o tau, au le lima nal vaveawa a mātou ni Perth, e lima tu la e tuai e mātou ai vave ele taimi o tau ni sila,
ia ma Samoa, ia pe e lua i tu lai vave ia Brisbane ma Melbourne, ai tolu e tu lai vave sini, yes, it's time. So mātou, we are very behind, pe delay mātou time. So verse 4, o le se fulu le tai au le la maua me poka la me au le lima le vave au. So it's very good because taimina o te whamawela pongi ma taifon talo mātou. So we'll see you next week, Tuesday next week, New Zealand time, 10 in the morning. Yeah, lima le vave au nea mātou. Whamanuia le tua ia te oe, ia lo whangia le tua oe, ia te tunfui wao ngastala noa atu. Ia lu i tawi nai oe, whaistatu talo, whaftai le tua la upu, whaftai lu whasoa mai, whaftai tu ina upu lo ngutu, te tau tala ai, ni o tau tala le ami o tonu, oe lava, na ngā pa ia o lo whaima muli mau ia i mātou, mea uma lava mātou te whaia, ta mai, vi ia lawa fio le nei po kalame, wa ma whaia na whaia, ma neva noa, o te talo i e whamanui e se tasi o lo whapena o na mai moa mai ma mata mai ai ai se mana onga, se mai o le ase me o tupu fia sue se ngā ruenga, le ai se tupe e whatau se me ai e whanau whapena foi o na le manuia talo sanga e winga i fale fia maua o a lava ta vale o te tatalo ta mafa mamole ia e lo fangia la o ona ina ia whapena ona a wala atu wai lo walofa i so se tasi o lo whalo longo mai mo mai ina ia te tala ina a ia whai ma a wala e taritonu ai e le mai le tangata ai mai la o fio e le swafa o Yesu Kariso e whapena ona ave se ai whangatati ngā o mai o lo o whengai ma nisi foi o lo mata mai mo mai o te tatalo fitu wina le anganga o lo whapena on tam whai whate te au ngali ia tau fia le ami o tonu ma le alofa ina ia le loto whamangalo ai wo se o ai whale tonu ia whapena on whamangalo ia toi le lei ia le mafutanga ia e mese lava o nai whanau tamai whamanuia sunga le whatonu a mese foilan so atau ia malipulenga le nei ia TV ia manuia lava me o mato te whaia vi ia o Yesu o te talo wala atu ai nei amen seki ia whamania le tua I love you all in the name of Jesus Christ amen leo ke loma Come son. Yeah, we go.